I ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da skinete neku pjesmu sa YouTube-a na kompjuter i da ju pokrenete. Evo ja ću na primjer da ju pokrenem preko Virtual DJ-a, zato što mi je on najomiljeniji, pa ću preko njega, a vi možete samo učiti u Medokuments i pokrenuti pjesmu, nego i preko Media Player, nego to sad manje važno, to ćete sigurno znati, nego da vam ja pokažem. Ukucajte naziv pjesme, evo ja ću na primjer GTA 4 Song, pošto mi se taki song sviđa. I evo na primjer, to je ovo. I sad kad ovako bude, vidite ovo gore što se nalazi, ovo, to ćete da kopirate, kliknite samo kopiju i onda uđete, znači na Google, samo i onda ćete da ukucate YouTube MP3 YouTube MP3 i idete na ovaj prvo, ovo Convert. Inače kad vi sad to uđete imat ćete ovako, sad ovo ispušite, ovo nemojte da mislite da je to, nego kliknite samo posto. I nakon toga će vam se znači pojaviti Convert video, kliknite i ovako imate ovo, kliknite download, odnosno, i GTA 4, čuvena GTA 4, onaj, točno će početi da vam se skida. I evo, ja sam dvije skinu, kad sam budala frka. I evo vidite, i sad vi, znači, izađete iz neta, ma nećete kupiti DJ-a, to nije sada, pa nije to sada bitno, znači, i idete, znači, idemo na noć, pa idemo, tražimo ga, evo ga, i kliknemo znači to, i sad će da vam se pokrene pjesma, evo sad će mene se to da se pokrene, ali slike vam neće nikako biti, to nemojte da mislite, ni slučajno, osim ako skidate film, pa onda će vam se vjerovatno, ali ne možete film da skinete, to pogotovo ne očekujete. I evo sad će, znači da vam se pokrene. Preko Media Player vam će se otvoriti. Kao što ste vidjeli radi, pa eto, nadam se da sam vam pomogao, vidimo se nakon sljedećeg videa, čao.